USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Darwin? Umay ka manin pa siya rin. Kalpasan ti man nung atawan na nagpugaw ka. Talong atawan. Ket nagabrudak. Tapno adada nga umadro ti kwarta. Ket no dadat agasawa ti mini grocery agbaling nga dakila grocery. Ket siyempre agpadpadata nga businessman at businesswoman ka. Datat rumbeng agbagay. Darwin, at daan akon ni Jimmy. Graduate nga niti college. Siya ti magpapabasa kang kuhan. Ken, arig naglablibin kami. Di kami nanang. Darwin, nana, siga talaga ti kayat ko idi. Agim, alalis tungod na dyan nga Jimmy. Tayo dila lang amuda, kani Minerva. Dagos na matan nga nanubya. Kaya na pa yung mapaspasamak kanakwada. Uri kasunod parang paraparit ko keng kuana, Darwin. Yan talaga nga. Takas pagarigan ta, no graduarto ni Jimmy kit itarayan na. Kaya't mo tukad na pailaing ni Minerva. Wala na. Kasta ti kinabudnok yung kuana. Urayam nga rod ang mapasamak deta. Dahil nga rod tagparparik na kanya. Nanang, Darwin, santo nga ramidin deta ni Jimmy. Into makapaggraduara, into makapaggraduari suna, ag-take ti board, kahit may ruwar na ti board na, may santo ng CPA, siya tupayan ti bang tulong ang mga isarak yung kwanit trabaho. Iso nga mayat kay manunusan, talaga nga da kami, kay ni Jimmy, tinaikari. Tingkay nangigan, manong nemi. Tingkay nangigan, papagayam, ket may sala nga paset, dahito pakasaritaan ni Minerva itilawag City, may kalimang ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the 4th week, iti bulan ti Marso. Malapit na. Into nabigat, palubos ti Apo, maamuan tayo na sino ti 3rd grand finalist tayo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kenti program at yung alagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangapakan nyo kadagitag kakadakkel a premyo. Imagine, 50,000 pesos. Ti abakan ti mangabak nga grand winner ken 30,000 pesos ti awatan met ti first runner-up, second runner-up get 20,000 pesos, third runner-up is 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat met iti 5,000 pesos. Agkakadakkel dagiti premyo kaabsat ken gayem. Isong iyawis ko ti panagsurat yo. Yeah. That ay true to life success story. I-computer yo sa USL iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. No saan yung kakabaylan nga i-surat, kontakan dakla, nag-message ka lang dito page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, one page nga dirmanong nemi, kit ibagay sa jay, sir, kahit ko tagpa-interview ka, itilagip tinapalabas ko kunayo. Anit mapail, ya? Itulit ito nga ibasa dito yung ababa nga lagip tinapalabas ni Minerva, itilawag City, ngayon napimpitas tumad lang kay Dinggen. Into no aldaw, 12:30, aking gana ti alas 2, tad-adu ti arang eng nadjay. Aya? Right. Kaya nairugi nga naimbag sa jay. Aya? So nga, pakishare man dito yung video tayo. No, wag buibuya kayo. Pakishare yo, aya? Kaya no saan ka pa nag-subscribe, nag-follow dito yung page ni Maring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-follow. Ket no iti YouTube, iti pagbiboyaan nyo,
Igit iseryo, i-like yo, ken is ag-subscribe kayo kuma. Iti YouTube channel ni paring Ray nga Ray Fiesta, uno Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay ba? Uwan ko na yun Uwan ko na yun Uwan la. Okay? Okay nga ron. Kaya kablawan tayo man, di kita madaman nga agbibuya kanya kita. Sino di kita agbibuya? Lelelelen, datoy ni Josephine Istango. May samot pa lang datoy agbibuya. May sa. Agbuya kayo na. Alawala. Okay, intaman denggan datoy ko naragsak nga awis datoy second grand finalist tayo. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Jimmy Borromeo iti Lawag City. Daggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas baalang tiragsak ko. Tada ito'y pakasaritaan ti biyag mi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdongeg iti dati a programa. Awisen kayo. Dahil surat yo met, dagiti napipintas, pakasaritaan yo, tadaragsak ti makabang. Ayaw, naragsak ti mangabak. Hindi man kablawan dagiti birthday. Yeah. Siyempre, birthday ita ni Yongyong, ni Gonggong. Happy birthday kay ni Yongyong Grace, Nemiris Jr. Ito nga daw, more birthdays to come. Nastamat ang ni Mary Jane Ruiz Agustin, itilubot West Talingalawag City, agkaberdyanda. Ato tag-birthday kita nga March 27. Adot kaberdyanda. Parkata sa pulong talaga itilistaan. Kaya tali. Yan. Okay, nag-birthday pa ni Kay Sherlyn. Pagkirigan, may sa karagitay anak da Randy kini Secretary Olive dito Talingan proper. Happy birthday kang Kay Sherlyn Pagkirigan, Talingan proper. Kasama tang ni Amy Salvadcera, iti Inek, birthday pa. Ayan. Kasama tang happy wedding anniversary, birthday pa dito ni May Angeline Kedeng iti Australia. Yan. Sino ba birthday? Di pa Pastora Marisa Monte iti Green Pasture Assembly of God iti Katangraran Sulsuna. Ag-birthday pa ita ni Pastora Marisa Monte. Ag-birthday pa ni Jasmine Makaspak. Happy birthday kang ka Jasmine Makaspak. So, birthday tangal daw ng kinablawan. Anong aran? Ituloy tayo yun. Okay, ituloy tayo yung ibasa papagayam. Dati ababa na lagip tinapalabas ni Minerva Itilawag City. May kalimang hintay pagpilian para ti panakapili di best letter of the 4th week iti bulan ti Marso. Basta kung nakita nabimbilas ba lang ng kayo tumiladinggan kan abuyain into no aldaw 12:30 iti program at tagalagip tinapalabas. Ituloy tayo nga ro din nga ibasahan. Naistorya kini Jimmy manumnemi ti may panggip kini Darwin. Naman pa di damo mi agam-am mo ket natakamat na tinagan nga Darwin. Napatangan na. Kasano ni Darwin kung anagit. Hangko kayat ni Darwin. Gabot sikat kayat ko kunak ken kuana. Ket iti ti nga rabi manumnemi adad naman ng ti irut ti arakop tunggal may sakalakan. Jimmy, naggraduar kanton. When? Kadagyaman na kiti tulong mo kanya. Gabot tapat patay ka. Na ikarom man. Siyempre, hindi pa nagtrabaho may mini grocery. Ano na nang mamatiyak na siya talaga. Kanda tari kari. Nga mamong tikonan ni Darwin. Nung kas bagalikan naggraduar kahan. At makarawar ka ti board kabaling ka at CPA. Kit itarayan na. Nakasaganon to kanong aming kasakanya. Nilaing patay ti mabaling mo magsina kadata. Minerva. Iso nga, Jimmy, inton adan trabaho kadag-asawatan, adan tumatan anak ta. Agsigog tuwaten, Jimmy. Jimmy. Aging gaman ng nami nga iti aktor pusak tinangabay kan kuwana. Ket dito'y balay, mismo tinagpaalaan na manong naming ket naragsak kami.
nag-review, nag-take the board, ket idi mairwar na, naragsak kayo manin man. Congratulations, sweetheart. I made it. Tulungan kang sumrag trabaho. Sige man garo. Naging ka nga mo obisinan ni Jimmy, ket iti maysang malem, dimteng nga nakakutsi. Nagkarlon ka? Adan kutseta. Adan pick up in the groceria sa Adal Kutseta, adududto pa'y tulugan da. Ket, santong nga mini grocery, edigat talagang adakkelan nga grocery. Ket kasta nga rod, tinapasamak manong nemi, nagkalaysa kami. Ket kalpasan deta nga kalaysa, manong nemi, ti mini grocery, nagbalinan nga dakkel nga grocerya, manong nemi nga masarakan iti highway, siyempre, adumaten iti empleyado. Siyak ti may sa kadagiti nakatugaw, iti may sa counter kadagiti pagbayadan. When, nakaragsak kami ng ronang langaruden, idi tadan may sa dua, kat nakatalo kami nga anak. Hindi adamitan bukod bingabalay, nga na-extend iti family housing. Kahit ni nanang manunemi, iti maringguran nga mga ayawan, kadagiti apuko na, kahit nakananama, tinarad niya, kamasakbayan dagitoy, agsipud tadda negosyo, kaya trabaho man ni Jimmy nga asawa. Di magbagada idi nga chikboy ni Jimmy aduman di kita mang salsulisog keng kuana. Ngem talaga nga kami iti na ikari. Isuda at talaga kunada. Saan nga ni Darwin no dikat ni Jimmy. Isu ako nanda isuda at talaga. Sabi ko sabi ko nung name ito na kaibati akita adal liliwakin pagsarbingan tibiyag. Tingor tagyaman nga pagaya mo. Minerva itilawag City. Thank you, Minerva. Thank you, met kadagiti nagbuya. Katkas na ko nakitayan. Ingkay tumitlabuyain, gandenggen, ti yapakabuklan na. Into no aldaw, itilagip tila palabas. Alas 12:30, ganat alas 2. Iti malam. Yan? Okay, dagiti nagbibuya kanyak. Thank you for watching. Ni Olive Veras de Venecia, Carbero. Ni Josephine Stango, ken Dadumupay na nagbuya. Kaya kuman nga pagyamanan, dagiti i-acknowledge dagiti kang kanayon nga mangsupsuportar kada ito'y page ni Paring Ray ken TV YouTube channel na kasakin ni Erlinda sandali ket nasip nga Erlinda Gerson Erlinda Prigiliana Gerson iti Canada ni Norelin Perdido Tamalay kastawatan ken ni Pilar Aguirre Delia Valverde, astawatan ka ni Sherlyn Tolentino, ni Erlinda Estabilio, ni Lisa Rusquet, ni Novelita Libed, agramamatan ka ni Rosalia Campagnano, ni Aurelio Fiesta Jr., thank you sir, Aurelio Fiesta Jr., ni Paulina Balwalwa Bautista, astawatan ka ni Rodel Cadawas, ka ni Erlinda Pante Rosete. Thank you for watching, Madam Dama, Dear Manong Nemi, akikita tayo.